Ito'y Ruar, pare Gardaw. Wan, itaypay paray. Nagbayag kantumot paray. Wala, danas ka niya agliba sa kita sa hawak, pare. Sigurado adi nakpalubusan na makita nakmanay. Anya nga tinaramid mo paray. Kalpasan ti pandangan me, nagdiretsyo akiti bodega, pare. Tamuda maturog ako. Naimbag man ta na irwar mo ti motor mo. Ay ko, siyempre inturon ko. Tano pa andarag iti paraangan me. Sigurado ang makariing ti aginap, pare. Wan matkit di May mayat no iti adayo pandaram. Tapno saan amang agti. Ay, lukatam man tiri daw, tadalabit alaag. Tunyo! Mangmangagnak ka de? Ay, naglukon day tatao. Di mat sumumbat. Tunyo! Luktam tiri daw, tadalaag kunak. Ang mukasan ka pa nakaturog, ta nakaon mat ti silaw. Inawa, talaga asan asumumbat ti loko? Tunyo! Talaga kadyadi mo kaya taluktan, ah? Nangidulinan nyo iti susi ti bodega, nanang? Adda iti salas. Ay nawaw, awan ijay, nanang, kinitak itay. Amangan no inalan nila kay mo Naglaingan day jak tao. An-anwam ti susi aya. Di namot nga minluktan kiri daw, nanang. Awan ka din ti duplicate yo. Adda ti may nga indulin ko iti drawer iti silid kaw. Namjak among no adda pa'y ijay. Buludak man bet, nanang. Sana siya ti kalabanan day taton nyo, tanapodot pa'y laang ti ulok. Gapo iti inaramid na idi na minsan nga aldaw. Day tala agmut motor tin-into na rin na. Amangan no nakaturo ganak kaw. Di mon disturbon. Nakaturo. Malukatakmat lang to'y bodega. Agsaga na talaga day taton nyo. Aday ta, nalukatakmat lang. Ay nawaw, naglaing. Naglaing nga talaga day tatao. Ay, kontrolan man mo taniwat mo anak kaw. Nanang, umay katakitaam ti kalukwan day dya amanugang nyo. Ay nawaw, awan mo't gayam ni Tonyo dito'y bodega. Inala na kano matipungan ken ules na, tamaturog kano dito'y bodega. Ngam awan mahit, naglibas man nga tantiloko. Agraman motor na, awanan, nanang. Ay nawaw, kasano nga awan anak ko. Awan mo't tinangag ko nga ungor ti motor itay. Uray siyak, nanang. Jak nangag ti ungor day ta motor. Amangan no binagkat na, wano induron na, iso asaan taan nga ganak ka. No maipapan iti motor ken paspasyar. Apo, talagang adda pamuspusan na, nanang. Sipod gimatang iti motor, kumkumpormi mo ti papapanan na. Uray rabi rumwarlat ta. Saan lang nga day tananang? Nasursuro na pa yun ti aglibas ken agulbud kanyak idi nakagatang iti motor na. Pag-service mi kunana, ngam saan mat? Ta-service da iti kumpare na no dumayo da ang makiinom.
Nariknam ka din no anya nga oras asimmang paday ta aton nyo idirabi nanang. Adda ka din ti motor na, anak ko. Adda nanang. Adda moten iti sigud a pangiparparadaan na. Ay, naimas ti turog ko idirabi anak ko. Uray siya nga rod nanang. Jack narik na. Ay bagang bigat yun, Ana. Sa dino tinapanam idirabi si katonyo? Anya, saan ang arimuri di rabi bakit? Kano na imas ni turo ko iti bodega? Ay nawaw! Di kan agulbod! Talino katak ti bodega idirabi kat awan ka anakita. Si kagit di mo bakit? Tis-tis-tingan naksamo manay. Dua kami kanina ng anak kakita nga awan ka iti bodega. Awan matla ang ti motor iti sigod apang iparparadaam. Iso nga uray aglibak ka. Amo milat tanuan niya ti pudno, tunyaw. Ay, kuha na nang, ni parigardo ngamin. Apay, in-text namanan arumwar kayo. Naimbag pa'y tasugsog akong parim tadanggam. Ngam no siyak, ay apo, nagado arason mo. Pugtuak no apay anapudot ti ulong, Mari Sharon. Ay na, Mari, talaga asakit ti ulo day jaton nyo. Nakitak ida idirabi Mari. Iti asidag ni api na andar dakin ni Gardo ti motor na. Talaga nalaing day tao. Iti adayo api na andar da ti motor iso asaan mi anang nag-arimwarda, Mare. Itext ka ko maidirabi ngam awan mat ngamin load ko. Ay, naulawan nila kay mo iti motor-motor, Mare. Day tangarod ti parikot ko, Mare. Day taagmot motor ken agpaspasyar matentin into naranda iti sulisog a kumpari na. No ang text ni kumpari na, mapan matadagos. Kaslan ni Gardo matenti asawa na, Mare. Mabit man lang, Gardo. Agsarita tamampay. Adda ka diti baga Mari Sharon. Sa dino tinapanan yu iti asawak idi na minsan arabi ah? Ay nawaw. Jack amaw maray. Sana siyak ti kadua nila kay mo arimuar. Di kan aglibak. Tanangag ni Mari Elena a pinaandaryo ti motor nila kay ko iti asidagda. Nakita na kayo pay. Ni pariton nyo langan ti pagsaludsod ang maray. Sa dino tinapanan yu una. Ni pariton nyo latan ti kasarita maray. Jack kayat ti gulaw. Itulod nakto ija palingke inton madamdamaton nyo. Anya taramidam siya, Sharon. Ay nawa. Saludsudang paylaang. Anya pa'y kumangay. Mapan ko ila ko to'y basit anatang nga inapit ko ah. Agpalingke ak matlaang. Sa payagmulak kumaita bakit? No ibagak nga itulod na, kanayon ka abisi. Kunak man no pang service ta motor mo ako nam. Alawanan. Itulod ka inton madamdama. Magsubliak tumaladago sa. Sakan tumanan sukunan, lumalpas taramidam. Ta sigurado ang maurasan ka manin ijay. Nagadumat a reklamom. No saan ko nga ila ko to'y natang, awanan ah. Awan may gatang iti bagas. Well, wala lang arudan. Itulog ka. Mantamayat nito nyo amang ituludkan ka, Sharon, anak ka. Kapilitan ananang. Gimatang pailaang iti motor na, no saan matgayam amausan. Sa bagay. Anya ngay ti ilutok a pangaldawan tayaw, anak ka. Di kay agluton nanang. Gumatang aktulaangin iti litsyon manok. Ay na, imbes nga igatang mo iti litsyon manok, igatang mo laangan iti bagas, anak ka. Tapno makaraman tayo mat iti naimas nanang. Sige. Sika ti makaamaw, anak ka. Agawaan nyo Anyat oras ay. Adupay lang na naskinaramidan. Wan! Umayan! Di ka man makaurura yun. Amom akasarsaritak ni nanang, bugkaw ka pa'y nga bug.
taton nyo. Awan man lati ko na nasumbatan na. Kanyat orasan. Itay pa'y nga uray da tao dito'y palengke. Sikat tinatang-awak ang nakatakder, Mari Sharon. Oh, nakapalingki ka ka din? Ay, wan amare, nalpasan, itay pa'y. Or-orayak lang nila kay ko. Tanagtulagan mi asukunan nak dito'y. Kano limabas dakin ni Gardo iti paraangan mi itay, Mare. Nakamotor damat ang nagpaamyanan. Anya? Diyak lang ang amaw no sa dino ti papananda. Ay, nawaw. Nag-tricycle kalatnan, Mare. Pinag-uray na kumanan iti awan. Naimbag pa'y dayta kumpari na. Amangan no inimbitar manen ni Gardo kat napandamanen na ki-birthday. Ay, no. Tunyo aya. Kasaritam to nila kay mo, Mare. Saanan? Ni Gardo kan ti motor na latan ti asawaan na. Saan ang makarik na dagitatat tao? Kastada lang na kanayon. Kunak man, no sinukon na ka ti asawam, Sharon, na nakaw. Pinagururay na iti awan iti palingki nanang. Ay, sa dino nga ron tinapanan na ngay. Nagdigos itay sakbay arimwar. Kadwa naman ang ti kumpare na ananang. Kumpare can be you first before asawa. Kasta ti mindset na nanang. Anya? Nagpaamyanan da kanukat kuna ni Mari Elena. Isumanon tinangusaran na iti motor. Imbes asukunan na ka. Ti kumpare na kan ti motor na lang ti asawaan na nanang. Makapauma ti lalaki asakit ti ulo lang ti ipapaay na. Manipod ita, awanan bibiyang ko iti day taton nyo. Saanan anapudot ti ulom ita, Mari Sharon? Ay saanan Mari? Jakon istresan ti bagik iti day taton nyo. Ay nawaw, kasano nga rood, Mare? Ay jakon paganano Mari? Yan tangay ar-aramidin na matikay kayat na, palubusak latan Mari. Ngam di na namnamaan nga ilotwak wano ilabaak. Mayat day taan na panunot mo, Mare. Saan kumatan nga itimplaan iti kapena? Ibagam tani kumpare na ti agtimpla iti kape na. Mangiluto iti kanin na, kan mangilaba iti mureng na, Mare. Kasta talaga ti pampanunutek Mare. Ni kumpare na akanayon ti iyang kas na iti motor na. Ita, makita Mare. Napatpatag ti kumpare na ngamsyak nga asawa na. Agsangit to asigurado nila kay mo, Mare. Uray agsangit iti dara Mare. Naibusan ti pasensyak kan kwa na. Ni kumpare na latan at asawaan na. Itaman pa asan nakasinirmunan ni bakit ko nanang. Ay, jak amo akin ni bakit mo. Ay nawaw. At dan samot mati akin na. Nauma siguron kan katon nyo. Kasano, pinagururay mo ijay palingkay di kalman. Ni pare Gardon tumag amin. Nagpauray. Iso adya ako nasukon ni bakit ko. Dayta, ti kumparim akanayon tiyang kas mo iti motor mo. Manmanulaang amakitak ani bakit mo tinakaangkas. Namnaminsan laang samot. Apay, pagsilsilusan ka din ni Sharon ti kumpare, nana. Ay, tsaka mo Apay ngay bakit? Naglaba ka. Nga murang yulaang mat kininanang tiin labang. Apay, ada reklamo masikaton nyo. Ay nawaw. Apay mo takastan bakit? Di nakalaro din intimplahan iti kapik itay. Agpatimpla ka ni kumpare Magardo Ay nawaw. Apay kumamag ka adda ka man. Manipod ita. Di mo namnamaan nga ilotwan, ilabaan, kan itimplaan ka iti kapem. Ni bakit man? Ni kumpare mlatan ti asawaam. Mabalin ayamot ka lalaki ni Parigardo. Kano isumat ti boss mo? No ibaga na nga adda papanan niyo, mapan ka mat adagos. Iso ti number 1 nga iyang angkas mo iti motor mo. Ay nawaw. Kas kumaidikal man. Ammom ang nagpalingki Nagtulagan tapay asukunan na.
Nga man niya tinaramid mo. Nagpaamyanan kayo kit di ka ni kumparem? Iso man ang tinangusaram iti motor mo? Di mo aramidon ti kastoy kanyak, bakit? No kayat mo, umakar ka matlangan iti ayan ni kumparem. Ah. Uray jay kan ngagnaad. Awan nasakit abakrang kuton nyo. Ay nawaw. Apay akasta tilang ang pariton nyo. Nalabaga dagiti matam. Nagsangsangit kan samot. Sino matisan ang masakitan? Iti kasta mapaspasamak, Mari Elena. Anyat na pasama kaya. Ni pari Gardo ka nun ti asawa ko na ni bakit ko. Ah. Ay nawa. Anyat din nakakatkatawa iti imbagak, Mari. Ay, nauma ni Mari Sharon. Si kanto mga min, imbes ani Mari Sharon tiyang kas mo iti motor mo ta iso ti asawam. Saan, tandi kumparim Gardo mo ti number 1, ay napari agbalbaliw kan. Ha? Gimatang kayo iti motor tapno adda ti pagservisyo. Saan atapno adda ti usarin nyo iti kumparim ngagpaspasyar. Asawa first ngamin. Naimbag abigat mo, Joyce Balasang ko. Kastamat kan ka, Auntie Baning. Ay, sumr ka, tagkapita. Ay, saanin, Auntie? Ni Auntie Adelina tigagarak. Adalaan ko maibagak kan ko, ana. Kasta ka, day. Ada nga ta dita balayda, Auntie? Ay, kwa. Jak ambo, Saan mo nga iso ti bambantayak? Anya ti masapol mo ayakan ko, ana. Alaan mi kumaida nga agastawa aninong kaninang iti umada ni akasarmi, Auntie. Ninong kaninang? Anya kumangay mo ti ambo dagita nga agasawa no may papaniti kakastabanag. Oh, Auntie, napauli magkamat. Ay, nalagip ko lang tiin na po nga ilutlutaw. Amangan kunak
mo, Joyce, balasang ko. Kaya't kayo ko mga alaan aninang mi, auntie. Ninang, Juan, da kayo ka ni Uncle Luis. Alaan kayo aninang kaninong mi iti kasar. No, okay lang akada kayo, auntie. ay kwa, Joyce. Malamat din, auntie. Di na kuman paayan. Pinagustuhan yu ti kaaruba mi idi saan aya. Ay na, nakababain nga min, Joyce, balasang ko. Kas makita mo't, saan kami abak ng kan-uncle mo? Ay nawaw, saan mo't aparikot dahit na auntie? Uray awanan regalo yo. Umanayan kada kami ti presensya yo. Ken, no damot may bingay yo apagadalan mi. Mala, kasaritak pa ni Uncle mo, Luis, balasang ko. Inayon ko tinagan yo iti listaan auntie. Ibagam ka ni uncle. Siya kung ti makaam mo iti Bakit? Ang mga numaopay ni Joyce, no saan tapat gantikid daw na lakay. Wanang awang ngarod kwartata. Iso kanu ti makaam mo iti isuot ta. Awan na ngarodon ti mairigalo ta. Isupay ta gastos iti ibado ta. Amo kon, Luis, lakay. Amo kon no anya ti irigalo ta. Kaya nga bakit? Irigalok ti may sa aburias ta, lakay. Anya? Sigurado amayat dayjay, lakay. Sa tanayunan itinatengken prutas. O, di mayatan. Naa, anya launay ti sirip-siripom iti tawa ba na yung anak ka? Uray la umatidug tatenggen mo dita. ninanang mat. Taipadlaw na pailaang. Ti kaaro ba tayon samot man ang tisip-siputam dita? Nangag ko ti saritaan dang agasawa idi na minsan alimmabasak iti paraangan da. Makakatkatawak nanang. Ay nawaw pakawan umapo. Amam, nanya ti irigalo na iti kasar ni Joyce. Burias nanang. Anya ti nakakatkatawa ijay banayng. May mayatlatan ano cash nanang. An-anuan kumangay mo't da Joyce ti Burias. Mabalin mo at atarak nun da. Mayakit dia, tapangrugyan da. Nanginang at atiburias ita. Ni Joyce sabat ti limabas iti paraangan tayo lakay. Iti ayad da paril wis tinagturungan na. Anya ti naramid na ijay. Napandayin tulod ti kawas nga isuot da paril wis inton kasarda. Ay nawaw, no kasta. Husto tinanggag ko iti naminsan. Ni Joyce tinanggastos iti bado da. Anya ko matibibiyang mo, baneng. Nanganak da pay laang iti kasar no kasta mo laang. Amom si kabaneng. Diyak magustuhan day nga ugalim Anya ko matibibiyang mo, lumay papaniti day tabanag. Kat kwarta mo't da Joyce tinaramat da. Wen ngam nakababain ti agbalin ani ng kaninong no si kapay laang ti gastusan da. Hagsardeng kan.
Nasakit tila payag ko makangag kadagitang ipagbagam ha. Adan sa multi sa anyo ang nagkinaawatan iti asawam no wala nakaw. Nakaungetak piman itay nanang. Ay nawaw, apa yan? Daka sa kanayon ti rumrumo ariting iwat na nanang. Anyan tulangan ti panunutan dagiti anak may. Numangag dati kas jay abalikas na. Day tamot laeng tijak kayat iti anak kaw. Agraman ti panagninong kaninang ti kaarubay ti kalaysa da Diyos. Nagadawa sa una. Day tangarod nanang. Ay na, mauma ko na talaga. Pasensya ka ni ti anak kaw. Kanayon kumatabagbagaan, ngam di nakipangpangag. Awan ti basol yun nanang. Saanen nga ubing ni Baneng. Amuna ti husto kan saan. Talaga lang awan ti manak-nakam na. Nauma? Ni Noel? Nauma kanyak kunam nanang? Nauma iti kastang aramid mo, anak ko. No nauma, nakalukat tiri daw nanang. Ay nawaw, imbes ngagpakumbaba ka. Ay nananang, kastoy ko na talaga. Nakasagana akmat, no ibaga na nga agsina kami. Ay niya kalakit di moten ay anak ko. No makorektar ti dakas nga aramid mo. Sinadagos ti sang kaibagam. Nauma nga ruden? Anya pa'y laang kumangay. Saan ba't ang mabalin apilitan tayo, nanang? Ay na, baning nga aya. Ay nawaw. Mano aburyas ayat irigalo ta kada Joyce. Bakit? Dua, Luis, lakay. Anya? Un atap no adaganas na lakay. No saan da ngay ang magustuhan? Sigurado ang magustuhan da. Si kakit dimot. Nangina nga tatiburias. Huwag magkidi ah. Isagana mo't tinatangkan prutas lakay. Kalpasan na, agpulis kan, tapa umayan ti kaanakan ta. Iso ti mangitulod kadata iti balay da Joyce. Kasara ni Joyce itara. Apay adi ka pa'y agdigaws. Agkat katawa ka amay maysam nita. Di mo ka di makita ti kaaruba, nanang. Naa. Dahil jay ti regalo da kada Joyce. Ay Buryas! tangiwat mau. Amangan numangag manan nila kay mau. Makaungat manan. Adapay nakasakaw. Natang siguro na jay, nanang. Kumporme, mati mapampanunot da nga irregalo. Katsi ka. Ada ka di magti regalom ka da Diyos. Apay kumamang tadak iti regalo ngay, kat sandak mo't nga inalaan ninang da. Pudno ngagpaiso ti atap kau. Nasakit tinakam mo ta ni Adelina kan ti asawa na laang tinaladaan ninong kaninang. Kasano kumangamin nga alaan da kaninang, kat kasta mo ti ugalay. Ada nga raw ti maadaldakan ka. Amom nga rod, nanang. Di ka di mapaniti kasarda Joyce. Baning bakay. Masadutak. Ay nawaw. Kasi daglaang mait. Kamapang kayo, ano mapang kayo? Naa. At asamot saksakitam dita. Di ka pa'y nakamove on. Awan, mate. Talaga lang adyak kayat timapan. Ada napatag nga aramidag ita. Di mo ibaga nga aging gaita. Kat nasakit tinakamaw. Tas anda ka nga inala ninang iti kasarda. Maminado ka di nga ibagak nga okay aklaang. Sa maysa, jakmet lang kayat tagbalin aninang. Ilibak mo pa'y lang nga main. Kat madlaw mait. Niadili na pa yan ti pangipasami ti sakit tinakamaw. Katawan mo ti basol na. Awan ti basol na. No saan da ka kayat nga ala.
Espesyal nga aldaw mi, Uncle Noel. Ay nawaw, awantian yaman na Joyce. Jack, ba't makita ni Auntie Baning? Saan nga imay? Abay ka, no? Di na kayat. Nasakit siguro tinakam na dayjay. Anya? Anya kumangay tipagsakitan tinakam na, Uncle. Una, talabas-labasan nyo lang itibalay. Maditirik na na, tati karuba mila ang tinalayo aninang iti kasaryaw. Pasensya kayo na, Uncle. Uray libak na, amuklat ta na kayat na ti agbalin aninang iti kasar. Iso ti apala na kanadili na kaaruba may. Kinapudno na, Uncle. Plano may ko mga alaan aninang itikasar. Nadismaya nila kay ko. Nadamag na nga minti naramid ni Auntie Baning, idiin nalada aninang, di takabang ibang abarangay. Aywan, may sapay dayjay. Makiap-apay ti pada na ninang. Sana masapul nga agpasensya ka, Joyce. Maawatan kayo. Narigat nga agpaisaw nung madadail ti special nga aldaw yun. Agyaman naklaw na iti regalo yung Auntie Adelina. Sapay la kumata na gustuhan nyo, Joyce. Siyak pa yun timabain ka na kayo, Auntie. Ay nawaw, okay lang kada kami balasang ko. Si pupuso nga inted mi ti buryas, tay supay apangrugyan nyo kinilakay mo. Adapay natangkan prutas, Auntie. Iso lang mat nga minti kabailan mi nga ited. Dakkel nga tadaytan, Auntie. Nangina ti buryasan niya. Okay lang mat kada kami, no prutas lang ti regalo yo. Saan mat akwarta, wano material abanag ti makagapo, no apay nga inala kayo anina. Wen, amok day ta, Joyce. Kat pagyamanan mila unay, tauray saan kami abaknang. Saan kami matlaang asikat dito'y lugar tayo. Kat inala na kami lataan ninong kaninang yo. Gaputam mo mi nga damaadal mi kada kayo. Ma-pressure mila unay ti imbing layo akapadasan yo, Auntie. Kastamat ni Rico. At dabim milibmanan kada kayo kani Uncle. Kumusta nga itinapanan niyo, Nanang? Ay, mayat mo, baning anak ko. Na-enjoy ko man ang tinagsalsala. Anya nga iti kunada Joyce iti regalo ti kaaruba tayo, Nanang. Amang ano di da inawat. Nakita amayat ti isam na nga agasawa. Iso nga uray saan ko anang agtinagsasaritaan da. Amo an apresyar damot piman ti regalo an naawat da. Kasta? Amom kaday. Maya ati Belinda Luis ken Adelina kadagiti newlyweds. Nabagasi ka. Saan kumatasal saludsudan, Nanang? Ay, nunapan ka lang. Ado, tinaadal mo kadagitang agasawa na kaw. Isuda ti mang panagnak. Nga uray awan ti kwartam. Uray saan kabak nang nunadalos ti kaunggam. Kabaulam ti mga anak iti kasar. Patpatamaan naksamot, Nanang. Nunapasagidan ka akit may salaang ti kayat nasa wunday ta anak kaw. Guilty ka! Agtugaw ka man tag sarita ta, baning bagay. No may papanmananday ta iti ninang kaninong iti kasar. Saanan, Noel? Ay nawaw, napatagtibagakan ka bakit. Kat ibaga mo na. Amom ka day akayat da ka ko mga alaan aninang. Idi kasar da Joyce ken Ricaw. Asino ba tinakadamagam iti dayta? Ni Joyce mismo tinangibaga kanyak, bakit? Apay nga rod ang nagdiritso mat iti ayan ni Adelina iday. May saka kumakadagiti ninang. Isuna lang tanadismayada. Idi nadamag dati inaramin mo ijay kabangibang a barangay. Nalipatam ka din jay padamaninang iti kasar. Ngay napapam. Gapoy ti regalo, ken paputpay.
Nabayag matanday jay. Anya na bayag. Idilaang napalabas sa taon dayjayan niya. Nusan siguro akas jay tinaramid mo. Di mayat ko ma, saan da kaalabas-labasan laeng dita. Ay, Ita, ambumet siguro ti aramidem. Dayta nga ugalim ti makagapo. No apay adida kan kayat nga alaan aninang iti kasar. Saan lang nga minarigalo kan papet-pet ti importante no